Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Uronyo. Rumah Rocky bak bineh bukit jinik gusur. Rumah Rocky Gerung di kawasan Bojokoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diancam jinik gusur. Nyan na lam somasi yang dipegat oleh PT Sentul City Tbk. Bahkan Rocky bak media online tak baca dipegah menye awak perusahaan nyan behe digusur rumah ji, Rocky akan digugat truk saboh triliun rupiah. Rocky jinarit rumah jihnya letat kenangan bahwa saji rumah jihnya katruk jijak tokoh-tokoh nasional. Lagi Fadlizon, Fahri Hamdah, truk bak aktivis lain jih nacit jijak kenan. Batin Rocky Gerung dipegah dalam akun YouTube Rocky Gerung Official jih hana goyang membacut pi dihadapi masalahnya. Malah Rocky Gerung cukup gembira wate jedengo habanyan. Menyebit digusur, Rocky akan digugat perusahaannya truk saboh triliun rupiah. Rocky dipegah hana mungkin jih jijak repah tanah perusahaan Sentul City, sedangkan pagar menteng jih yang pegat, kecuali jih yang bongkar pagarnya, baru jih dipegah Rocky yang serobot tanahnya. Menan dipegah li Rocky Gerung. Ilyas Ismail, Freeland News melaporkan.